Pozdrav ljudi, evo danas idemo za Stuttgart, a prije toga ćemo pokupiti na aerodromu frenda koji će za sat i pol neki sletiti iz Dublina, a prije svega toga idemo po auto koji smo rentali, pa ću vam isto pokazati kako taj cijeli proces rentanja ovdje izgleda. Evo ga, tu sam došao za rentat auto. Uglavnom da, što se tiče rentanja u Švicarskoj, znači imate dvije najveće firme. Jedna je 60 Hz. Većinom rentam kod u Sixt, razlog je vrlo jednostavan, jeftiniji su, a nikakvu razliku nisam vidio u odnosu na Hertz. Znači ne nude ništa bolje ili ti drugačije. Ja ćemo ići kasnije gore uzeti. Gore je na zadnjem, 7. i 8. kat je njihov cijeli i u biti parkiraju auta. Evo uzeo sam auto, znači u biti imate foru da možete uzeti Glux auto kao što dobijete na sreću i onda vam košta jeftinije jer u biti ne birate točno tipa želim ne znam A klasu, C klasu, ne znam i takve spike i onda u biti dobijete ono šta imaju, šta još nije uzeto. Evo ga, znači tu sam sad gore, uzeo sam Peugeot 3008, sad ćemo vidjeti kad u biti otključam koji je. Tada! Evo, taj smo rentali. Da vam još malo snimim unutrašnjost, znači ovaj auto izgleda brutalno. Znači prvo što sam primijetio su biti ove tu ledice ispod. Ima i virtualni kokpit, znači brutalno. Tako da. To vam je to. Evo došli smo na zračnu luku. Idemo pokupiti prijatelja i onda idemo za Stuttgart. Dok idem prema aerodromu, čisto da vam objasnim, znači imate što se tiče rentanja. Ja sam se odlučio za Sixt. Znači odete na njihovu stranicu, kažete koje želite auto. Ako želite tipa, ne možete birati točno auto, nego klase. Ako želite recimo birati C klasu, A klasu, onda su vam cijene dosta skuplje naravno. Međutim imate opcija da uzmete kao Glux auto, što u biti znači sretno auto. Znači šta u biti bude ostalo, to ćete dobiti. Tako da ja sam odabrao to i većinom slučaja uvijek bude neko dobro. Kod Sixta isto što mi se sviđa je što su sva auta većinom nova. Znači to je sve 2018. Sad će vjerojatno krenuti 2019. godište, tako da tipa ovaj sad Peugeot koji smo rentali 3008, on ima 4500 na satu sam kilometara, tako da dosta je nov. Da, i to vam je to biti. Odete tamo, dobijete ključ, potpišete ugovor po defaultu. Ako niste odabrali tu opciju, u slučaju da se nešto desi s autom ćete odgovarati za cijeli iznos sami. Što je onako malo glupo jer inako je auto osiguran, tako da će oni dobiti novac od osiguranja. U svaki slučaj morate u biti čekirati opcije da želite da vi ne odgovarate i to u biti malo ona cijena bude veća, ali nije neka drašna razlika. Recimo, mi smo sad uzeli ovaj Peugeot 3008, 3 dana, znači petak, subota i nedjelja, cijena je bila 200 franaka, tako nešto. Što je onako, realno ok, međutim za 200 franaka u Švicarskoj možete realno i mješto rentat auto, to jest imati ga na leasing, tako da ako uzmemo u obzir da za 3
dana platite 200, rekao bi da to i nije jeftino u tom pogledu. Njega naći po ovom aerodromu, to je... Evo ga. Pa di si ti, pa dođi da te ljunim, evo. Pa mi ispravlja. Ja... Iako malo kad uđe pod zavoj nije mi baš svejedno. Znaš. Došli smo kod kuma i sad upravo idemo na ćevapose. Ćevape. Kaže kum da su ovdje kao u Bosni, to jest malo lošiji nego u Bosni. Pa idemo probati. Ako ne bude ćevaposa, bit će pite. Pa bite, pite. Pa ćemo vam javiti dojmove, ženo. Dolazimo kod takozvanog Zikija. Da vidimo. Ha? Da stigne. Ne možeš ovaj miris. A? Aj ti kume možeš za ovim jesti. Ja za pasamak. Da tamo. Mislim da će biti svega dovoljno. Šta je samo nudiš? Evo je, drago. Puno svega čovječ. To. Jogurt domaći. Dobili smo ćevape. Nema slikanja, to se snima. Ove su naručile kompirušu i burek. Već sam zamatio. Sad nas je kum odveo u Mauritius, poznati bar u Njemačkoj. To je koliko je rekao da u cijeloj Njemačkoj imaju ti barovi, u biti posebno u tome što su svi kokteli po 5 eura. Osim ovih koji imaju brutalno puno alkohola. Znači sve po 5. Ima ih, baš ih ima. A svi su? Da. Tak da. Evo nas. Dobili smo koktele. Kapirinja, šta si ti uzeo? Kozmopolitan. Pogledaj svoje bljedo, bijelo. Ovi su uzeli. Ćemo sa drugom rundom. Hurricane, porno, mojito. Ti si isto, jel? Brazil. Samo jedan. Mineralna. Evo, nalazimo se ispred Mercedesovog muzeja u Stuttgartu. Zaboravi, vidi nas. Muzej Mercedes. Idemo baš vidjeti kako izgleda. Ono tamo im je tvornica. Mislim da je rekao kum da je druga po veličini od najvećih. Da jedno 40 km odavde je najveća tvornica koju imaju. A tamo se vidi Mercedes-Benz arena. Idemo unutra. Dobili smo uređaj s kojim ćemo onda slušat. To. Krećemo! Čuj sad zvuka kako se mijenja kroz povijest.